Eyo. Okay bafethu ngishaya intro bafethu, make sure subscribe, like, share and comment. So manje guys sibuye futhi kwenye episode sikhipha imfihlo bafethu, make sure nabhalisa lapho emakhaya. Angisakufuna ngisaba like ukuthi basha akusafuna ngisababoni la guys because manje kuyabanda iwinter ngisho abasabhalisi bahleli grand. Bezithi summer manje ngiyolungisa ama camera to king summer sharp sengiyabona ukuthi manje abantu abangasadampani ngoba kuyabanda bafethu. Namthola ukuthi ngishaya intro bafethu this is Boy Black S 2.0 all the way from California next station 2. Nani niyazi ukuthi ngihamba nabantu abayi2 ngiphuza story mva ngefoni issue bheka bafethu this is number 1 show off. Skip imfihlo bafethu, skip ama secret la guys yabona. So before ngibiza my brother out ngishaya ingoma ubaba kaMbhebhe uvela alifaka kakhuluma ngalutho. Hawu Tanko uza my brother uzokhuluma fast. Isabona mfowethu ukhamba kahle. Hayi ngimnani njani wena unjani? Kuyaphileka baby. Igama ubani mfethu? Igama uBhutani wakaBhengu ubhuti. Ngiqhamuka le kwaZulu kodwa ngikhona la eCalifornia ngokwendawo. Okay so okay lana bhuti ngithi ngimane ngihlala endabeni lana bhuti ngize ngizokhipha imfihlo ngokwenzekile nje phakathi kwami nomama lana besizoba neanniversary ya 1 year. Ngikhuluma nje izoqala kusasa le anniversary kusho ukuthi besinama plan besizowenza kusasa njengoba kuzoba yi17 inyanga esaqala ngayo kujola le mama. Manje lana mina nomama besibekile imali lana sithi bhuti sizoyenza into enhle for mina nayo mama kodwa manje sekube nesigameke senzekile yabona na bhuti. So ngithi ngizokhipha imfihlo la phambi kwawo ama camera because umama endlini usanokungihlula ngenkulumo. Mhlambe nawe bhuti njengoba ungibizi ungakwazi ukungeseka kwezinye zezinto. Mina ungawari uzokumuntu omu right sizobona ukuthi into esiphuma kanjani siyalungisa or sizozwa ngayo nge-respond yakhe umama ukuthi unolaka bhuti unolaka umama endlini. Ingakho ngicine sengimbizela la emakamereni. Kusho ukuthi lana ke besinemali ebesibekile yabona wena bhuti. Le mali le beku u17k. Hayi shem. Ngisho lutho. I17k wena bhuti kodwa manje lana ngeke ngaqhamukelwa isigameko lapha yana bekumele kuze umama ezovakasha la eGoli ebuya kwaZulu yabona wena bhuti. Ngekho umama yabona kwasho ukuthi sekuqhamuka enye inkinga yokuthi manje kumele ngiyisebenzise le mali. Okay manje nje mfowethu ngisenkingeni la kumele ngikwazi ukuthi ngiapproach umama ngimtshele ngimi. Ayizwisise lento aqhamuka umama ngimchazele lonke lolu daba lolwenzakalayo. Okay awungachiefti ke so uloze nayo ngisho la. Okay my sister uze la uzosikhuluma fast yabona. So bona my sister Dumela Abusheni. Hello. Right. Sharp na? Naki sharp. How sharp? Aki sharp. Utlaba sharp. My sister so kitleli li outside kwamtseba. Kwamtseba ne. So unyokubelela lwena so umphenyana tsebe awubelele lwena. Manje di camera ke tsheng. Ke ra re ntse galapa la go idia ntlong. Okay mama njengoba ngazi ukuthi umuntu onolaka bengithi ngize ngapha ubhuti ezongeseka kule simo esisho kuyo. Ingakho ngicine sengikubizela lana ngoba ngiyakwazi endlini sisanokulwa ezinye zezinto singabonisani kahle. Buti yona kwe unshela galalona. Mama bengekho ngiyaxolisa nje kumfaka endaweni. Why drama? Urinyokubelela lwena ke risa ukumletha phambi kwakho. Bulelang he. Nakuyatsamaya. So amtshela uthi wena uze ngani la into ufuna nje malana uyakhumbula ngisho besinama plan for i-anniversary yethu. So lana ngeke ngaba nenkinga wena mama lana ngithi ngizama enye into lana mama ngalesikhathi ungekho ngithi. Hore bothata ura problem. Nginenkinga impela. Inkinga. Awura problem. Angisho ngibona bhuti inkinga engihlangana nayo endlini lena. Lana okay lana mama kule mali besibekile for i-anniversary yethu ngike ngaba nenkinga yokuyisebenzisa. Futhi lana mama angazi noma mhlawumbe ngilichaze lonke udaba ngoba lana ngiyabona ngathi umama sekhuphukelwa umoya futhi yabona. Lana imtshela Kanena waya santsheli. My brother Kithi check mango. Kuyena Wena ufaka zaka. Thula ke rena mbuthi. Okay
awuzikhulumele because ngiyabona ngathi nami manje sizogcina ngishayiwe. Hayi okay lana mama yabona usengifakelana nokushisa sengizwa ngiyathuka but okay lana mama yazi kwenzakaleni ngingaba nenkinga la yokuthi kumele ngilethe omunye usisi bengihlukisana naye lapha ekhaya. Sisi kuye kwenzeka ukuthi ngicela ungilalele mama ngiqede isitori sami. Kuye kwenzeka lana ukuthi umama ngimsendele amalethi ukuthi azi lana azo. Nkingi my sis ngaru ngiyaswa ukuthi tse di amfisha tse a di lekane le nna o re tšhelete mosadi o diralang lana mama kuyenzeka ukuthi sonke sinamaphutha nawe awa mara maphutha hao kore a ke wa kushishi because aka maphutha ke nawe bhuti ngicela ukuqeda indaba yami nangu mama sezongigibela ngithi lana bhuti kuyenza ukuthi lapha ekhaya ngingabizwa usisi lo bengihlekisana naye emakhaya ngathi eze ngapha eGonja umama ubengekho ezovakasha ngapha so ngingathatha le mali le ebesibekile ngomama sendlini ukuthi aze ezongivakashela ngapha uthi izimfihlo bengifuna ukumtshela umama ngoba lapha endlini bezongihlula wena bhuti la ngenkulumo yabo kwase ukuthi ke ngibhalele wena ingakho ngibhalele wena kulolu daba engibhekane nalo so nje into ebengifuna ukuyiconfessa kumama ngingaze uzoyithatha kanjani esayidini lakhe kodwa ke bengifisa ngazathi angangixolele mama mara tla ko botse a ke understand taba yena ufile msadi wakibela wasala egoli ngoba mina kade ngekho shukuthi kade nikipita nina mos lasilala khona soyithu ngiyakipita kumnandi la tshwara la menulana lena las vevula akukho kanjalo awurari la sklero akukho kunjani ubevakashile ezo angisho bengekho umuntu obengikuphekela futhi lana umama ubengekho so umuntu ezokuphekela obezongiphekela ngingathi anyaka mthoto mapi wapi afera wapi nakitse fela akipiti my sister urara sklero wena o ilebele ja sklero nakitse ba kira ke akusaliyo simoya mama sesimoya shuthi wena bafulana kusasa nje lokho kusayo besinama plan for ukuthi singabani anniversary kwasho ukuthi le mali le besiyikhandile mona mama ngiyisebenzisile encanyana isele singaqhubeka nohlelo lethu kusasa kodwa ngingazi ukuthi yena usese on ngale so manje if awumanda ukhuluma kuma camera kanje kusele emalini so ingazi umama yena ungasijabulela nesisinqumo sokuthi ngimtshele ukuthi ngishiye emalini hayi kinyoko itsiba yafisha taba ye ibima unyoko itsiba enzima ihard uthi ufuna umtshela ukuthi kusele emalini at least naye maybe ingqondo ngiyashintsha uyabona kanjani kusele 5000 bafu kule ara chelte kaka 5000 at least ke chelete awu famous wena utsamela motho so as o tseba wena le chelete for nasi chelete a ke re nagale ke be ya lenna a ithekishe nna mphe chelete ka khuleka mama sizoncenga kulo 5000 na ka uncenga yiwe ifedile abuti na ka uncenga ke rekile dilo tse kana o rekile eng he abuti roko yo nala ethembisa mall sizoba right thembisa mola mola ko kai mola KFC ha tsamaile yena wa mahae mos ka yona 5000 mara yena a make sure wa terekisha ke thola half ya ka ya chelete a ke re ga re be a re lithu ke nyaka half ya o ra le nyaka la ha mno nyama le strating la yini kahle o ra nyama rascop tla se jale chomtja le yena wa makhaya o tla mtlisha ma a jale yena scop usehambile bafo ingakho ngisheshe ngamxosha ngibonile ukuthi kuzoba lenkinga kuzoba lenkinga already inkinga yona mos ujile chelete ujile chelete mos already inkinga yona awuna usolviwa mo so manje na amxoleli ke mxolela ngatsiba ntho nka idea nking mama my sister phone una Norbert tshwara so angimshayi ake mmet unyoko dirang tshwara so a dire di tia tjao o ra rena ke tla dating wena a ke re go biditse wena o ra re wena ke tlo spoiler kwena ke tlo spoiler kwena kathi bekuwo ozongisiza kule simo lesi usongithatha my sister athi ngimtshela into eyi1 nna
girlfriend a ke tsene fela bafo ngibhalele wona ukuthi uzosixazululela le nkinga le yena a tshware sena a tshware le ditia nna le yena re ka ya ngusefuna wena a ke re ngwaletse wena Okay guys, okay. My sister, ke na le mosadi nane. mosadi a o tsena ka mosadi a mo Ke na le mosadi. So, I'll tell o re tlo ilukisha, o tlo dira plan ka o sande ku date. o lokishang Umtshele bafo sengibambe itina ngazi itina a tshwara ka mgo nna le wena ka o sane re aya yona 5000 a tirekisha a bushe chest Naskampaphela nna. ke ska phaphelo a butse le wena o ka re ba o bile ditse dilo tse di useless ganu di alang mo Uyangifostela umuntu wakho and mina ngifuna. Uzixazulula lo daba lethu khona manje sengibambe itina asisayixazulula le ndlela asware ibile o ka ra ka re bala le sona mapaing Sisekake. But in big trouble, nothing is coming right. So now no my sister kuna le motho. ke tsena ka mothong wa ba o bile ditse wena mo Angithi phela lento lesayilungisa ngisho. So manje yena lo ube nesixazululo bafo singayiqeda kanjani le ndaba ukuthi ibe Okay. right khona manje Mina ungishaye ngesitina sengibambe itina mina ngingakhulumela. Wena my sister thonje uyisemoya lebulele ntwe ke. Moya. Ka usalo akayilukisha ka usalo. moya ke re wa kwala ke a o kwa Eh. ke a hema Ka wa hema. so ke hlise moya o re moya ke o ehlise jang Leshushu moya. ke moya nna My sister khanu calm down. So manje bafo uzozuchubeka like uyenze into lekusasona ngiyamthanda kanjani. umama sendlini bafo kumele And mina ungangicabangeli angeke ngimthathe lo muntu lo mina. nakho ithi ufuna wena nakho sengibambe netina kusho khona ukuthi pelo ya ka ke stena life ya ka ke stena se a re balele sona stena se Lento ufuna ukusho ukuthi uzolala nestina lesi akasho ukuthi mina ngimfile le and mina ngimfuni mina nginomuntu my sister I have a person. ka ba le motho ke tshia wena ka o sane ke tsamaya nka stara ka diroko tsa o tura so wa tsa frontal ke bokae uzolungisa ngisho shuthi bafo sizilana uzongithathele ingane kahle kahle angiyithathi sekuba nogejana phakathi mina ngithathi intombi yakho yewena kaunyaka nna I have a wife my sister wa nyaka ke tsana ka nna so wena Okay, wa ka ke tsamaya le wena ke re ba biditse wena ba o bile ditse o tlo a hlama mo tlo mpotsa ditshini a le bona re la nhlaza lena botsebotse lang accuse mayo ya lena o re jang le dirang lo la bina uyamona ngisho mama besizoyilungisa lena besingezi awuska mama na sina mama uska mama ayiwo yawo ubuthi ubone plan lokuthi singayilungisa lena Okay, so kodwa manje njengoba umama ngitshelile ngayo ukuthi unolaka yabo njengoba umbona namanje wathi ba re ka lokisha jantaba yena ngisasibambile bafo ngithi mebusiyekile ayi mangasiya akasisitwele wathi ba o re ke khule down a direng a ye re happy ya bofebe ba montshe bofebe ayiwo yae uyabona manje my sister manje mina ngisazi mina manje ngiyabona manje usakhuluma into ezinye I know ka re tlo bula ke nna re happy because ke bona ka re ke nna ke tla mthusha ka re happy o palela go ithusha ke rena self ke tla mnyakela yona re happy ya bofebe bafo ayisengiphelelwa amagama izoke izinto engihlangabezana nazo endlini lezi ingakho ngigcine sengithi so manje ka usane ukuthi sizoyiqeda kahle le ndaba kodwa manje ngibona ngazathi ikuthele ku paraffin endabeni sivutha kakhulu alukho lunye usizo onganginikeza lona bafo mhlawumbe engenza ukuthi mhlawumbe sixazulule so my sister yes petrol ke diesel straight full tank akere my sister chef akere no lena le ka usane ke di anniversary wa twat wena 5000 ne little spend mara lona ka re dia go gahla tabatse 5000 kilo di yang wena mo wena 5000 ke ra wena o le one that is why ke re a tirekishe ampe half ya a bitse ntombazana ya kae e tle dule le yena ora a dule le stina se apela lo ntshitse chelete le no ntshitse phela ko 17 to 17 o ntshitse o dirileng ka yona hawo bafo lana bengine suggestion la ukuthi mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi maybe siyenze ngenye indlela lento leyo ukuthi mhlawumbe singathi ukuzama omunye wane leyo mali izo replacewa yini because ukuthi siyixazulule le ndaba yonke iphele kahle simele enye anniversary okay alright next day nna ke gopela botsishe ngonyana o dula kae ana ke tsebi masisi a mmotsishe mo yena ka bo yena because nna nyoko mlata khani nyoko lata ngonyana ka simlate ke nyoko botsishe o dula kae ke mona metse yena a tlotsalla sikhalo se nna se ke paletseng go se di a ke re tsheleta ka hweletse a e hwelela ke na taba le yona stina se mara se ka re bala le yena today o re kana metsa ngwanyana a ke tsebe jwang
Kodwa bafo wena ngokubuka sengalala nestina. Hayi wrong lento leyo. I wrong and nami Nginayo mama sendlini. mara ke re la ka jima ka sona se bothata o ra balance ka sona Ubuye le kude kwaZulu bafo lo ebengimlethile. kwaZulu uri utswa ko Nongoma. Watsa Nongoma ke khule wena. nahana Nongoma. imagine Wakwazi Manje bafo angazi noma mhlawumbe le suggestion engikhiphile kungenzeka ngisho mama. waitse banna mara Hayi my sister. ya mara di tsheshi di a lisha di a tsena Hayi A di my sister. kgale. So mine trick le tlo lukisha le 12 la kontong re. re lokishang ke Taba motsile e- se nna ke tsamaya le wena buti Yamuzwa ngiseka uyaphiphe. Hayi lestina ngathi sizokhala kuwe bafa inyeke My manje. sister, luksha taba ni ona no. ke lokisheng Bele ko mpetha ka Stina no khani ke re lukisha. nka dumela nna ke le hona O nyoko betha nna ka Stina. ke ra re nna nka dumela ke le hona o paletse mosu o dlala role ya galosantsheng a dlala So ngizolungisa nifike endlini le ndaba le. Because mina manje izosihlula bafo uyabona nna ke njengoba gopela isihlula poltela wa sesemanje. KZN ke gopela poltela wa KZN o tlatla no Njengoba isihlula njengamanje bafo kusho ukuthi nasendlini masifika khona hayi ngibona ngathi kuzoba wese. Kuzoba worse. Angangishaya nokungishaya bafo. awo ke mufisha o tsantsha noswa Njengoba bengishilo bafo ngathi umama endlini usanokungibeka isandla manje ingakho bengimlethe la ukuthi uzoxazulula yonke le ndaba esibhekane nayo yabona ngoba unola kumama yabo Uyakushaya. so uyangishaya endlini mangabe sibonisana kwezinye izinto yabona wona bafo so angazi noma mhlawumbe besizoyiqeda kanjani kodwa nje ilokho ebenginakho lokho esekubekile etafuleni nabafo ungazi ukuthi isikhalo sakho uzothini yena ngokwakhe mshapela. marijo uJonas mara angasabukushawa bose Waya kipita. sesabo Jonas Kuma Jonas. kaba nguthi sise Netflix lane i reality ye ke reality ke reality ye Kau and yena o tputsa re ke style ke tlo dumela ke re 5000 ewe ke ngamule nyweng ha ka se tlo dumela ditshila Jonas ke Jonas a ke re yena ehlisa umoya mbere hle sa moya. 5000 e tlo dira plan. moya wa ditshila ayibona bona bafo lenkinga ngibhekane nayo ilena ke le Ako komela ivume ne 5000. botsotsa re dire simple so nna ke tsamaya le wena a tsamaya le Stina se ke pelo ya ka ke rena Uyaphinda nakutsamaya a se great Stina se Hayi nakutsamaya o tlo tsamaya le nna ka swele ape ke a botsa ko gopela ka swele my sister ka swele umuntu wenza ka swele ilento ebengitshela ngayo na umuntu uyavuma ngenze so. wena bafo bothi uxazulela inkinga Umuntu wakho ngisho bheka yena ungibamba ape ke kanjani. tla o khisa pele ya ke motshabi Jonas nna re ke Netflix a ke rena mo ke Netflix mo Ufuna ukungicabuza nje mina ngifuna. My sister Ntwele. anga se utlwele Hayi okay. Nka Okay. So manje fetsa ke nyoko tsamaya le so wena manje ngizolungisa le ndaba le. kanjani bafo Ntwele wena. Hey. kumele lungiso uwe bafo Okay. So manje itaba ile ya 5000 le o re tlo ilukisha ka sa. 5000 a rubbish re ke no tsamaya ka bana wena ko shia ka bana style le bo Jonas le lithulana re ke Netflix mo yo swine Jonas kwena. bafo azithandi sokhuluma naye bafo Okay my sister arabulelwa lenyana so hayi manje futhi sa tlo latelela ke ntshina ke nyele Akuri loko- ngizikakela ningazongilandela ngizinyele kanti hayi sakambe kanjani nizokhuluma endlini ke. kanjani kodwa bafo buka ikhiya ngiphethe istina nesikhiye manje la angazi ngisebenzisa ngithini Hayi istina mntana mina bengizamile ukukunceda bona and manje lo mntana lo akangilaleli. So mina ngifuna ukuthi ngistyle sami ngimngene akafuni ukungilalela. So manje senizokhuluma nifike endlini ke. If akafuni ne 5000 leyo ngcono uyidle. Wenze kodwa plan. uyibonile inkinga yami engifacane nayo bafo ukuthi njani And ibhlungu. yeah Hayi ibhlungu. ngwathelana ngistina selilithu ka re le ditlaela tisha sefia o tla bona o robale le yena Jonas wa boithu Ke Jonas nna. Hayi ke awuthami so uzibonela uhambile ugele yabona. So manje angazi lento leso ivala kanjani. mfowami ikubhlungu kubhlungu mfowami ikubhlungu So manje iplan njengoba iphuma kanjani? sekuthiwa ngiyovalelwa ngaphandle ngiyacabanga bafo ukuthi ngilahlekelwe manje ngilahlekelwe intombi ngilahlekelwe iroom engizolala kulo manje Kodwa uzovula. anyeke umbonile nawe bafo ngendlela azimisele ngayo ngalento ayikhulumile usesibiza ngoJonas uJonas ceda la uyidina ushiye nestina mayistina sosenzani kodwa hawu ngihamba naso ubesethi ufuna wena kodwa mfowami uyabona ngithi kuwo ozongilungisela le ndaba uyabona manje suyajika ufuna mina ufuna wena ayi kodwa mfowami ngiyabonga inomhliziyo yami isibhlungu hayi le 5000 leyo lesizoyikhuluma sithi sikhuluma ukuthi siphuma kanjani mina nawe uyabona kahle
kodwa Hayi, ngiyakhala, sibona ukuthi siphuma kanjani. Amara ungasabi awuthami uzoba grand. Ayi Yabona? ngize bengithanda lengane fam kodwa-ke njengoba isiyenze kanje ayi sekuzobonakala phambili ukuthi kuya phambili kuhamba kanjani. Hayi awungasabi sisonke. Hayi sisonke ngiyabonga mfowami. Akubonga mina. Shosho. Okay, bafethu so boy Black is 2.0 all the way from Galfontein Station 2. Ngiyahamba.